Siapa tuh kayak tuang beli itu? Sekolah kini lo. Setondene ayi aji mai. Inge. Nyamat lo kini meme nah. Selama ini kan ada dong nih. Inge. Bro, daduk meme sini dong. Meme lo. Meme yo. Meme yo. Saya sebab ni nabrak. Yang iri sedap nulu kangsa, yang katabrak boleh benar ada. Pasti selesainya mak kinan ke dulu. Kapak-kapak dah ini. Tiang me, apaan meme sebuah peragat menggarapan di pohon, mengejang sebuah sergapan meme, bisa masuk yang gitu. Meme, buang kelangi di kopi me, hilang sakit prabun lah me. Sami. Ilo memangi di ubat utama saat hilang sakit prabun lah. Ini ada dua gongku. Tadi perjani kene gitu. Orang. Anu me. Kene me. Bar. Anu ubar. Anu kene. Tiang kang nganten me. Ne jangan tentunya. Jang. Aduh lo diolah sajan. Do meme aliang bantu anjrok buka kedo. Tiang kok sengandan banyak dalam muka kedo. Pimpinan panan tiangnya apa ya tekane me? Bedudo lah kan. Anceruk. Orang, ija anceruk ke madam. Nan kayu ne. Di punyaan kayu ni, mungkin katos kayu ni cek urah kau kena anceruk ke. Wayah bungut anceruk itu. Konen yang kedo anjrok ke meo. Terpaksa. Sejatine nyen lo. Nah benda-benda moran kan meme. Ido dua gong putro gusten meme gusten tiang mi. Saja me. Cutat gitu gelah ke meme. Pianak meme ni lo semua ide gelah. Anggon gelah rabi ni. Sumasak meme ngaturun kuangan ke puri. Sekolah kini. Sing di nene jani juang gelah. Benda salamang jani ke juang gelah. Sing keren gitu. Pangman matur kena lingsir mati. Kakak ada nenek-nenek. Lagi ngomong. Bungut ngang kadotan mencelok kata air. Jangan orang cek kini ngerasa. Benda selemeng lakar juang gelah. Di benda selemeng kan juang gelah. Bungut ngang. Agak sing wek bungut bungut sih. Benda salamang ke juang. Pangman matur kena lingsir. Yang perlu iaji kelajak lamai teh ke meme me. Nentan kantos sapuni kun cokori dewa. Rumah seri tiang tados penyeruan. Di tiang pacang iring sapun api ya kayu cokori dewa. Kewan kan penyeruan duitnya sapun api ngiring. Ya sebab pada hitungan patuh jak lah. Yang sapun itu sapun api menado di tiang pacang matur. Sejabane ngaturan ngelingin cokori. Loh. Sejaron dasar lemang, lo sing dari pisu-pisu, masekap di mamaten. Do di tiang manjus. Petang-petangnya kaya, yang lemah lo kaya, ajar turun-turunannya, dorkin lo kado gelamai. Yang parinikannya punika sampun ang semandang saya. Bang yang di tiang laksana yang sana yang ditah kalau ngecokori dewa. Lo kini sana, untuk gimana lah, benda selemang lamai nah. Inge. Me, kalian lama lu nah. Terus lagi cokori dewa. Cuma jaran mau? Ini, iring sama. Masare peng daso me. Ida dua gong putra ngale dewek tiang imai. Tiang ngantan me. Nang ada yang malu mengenang.
Ijo-ijo lakar nganten. Kadirasa ngaetangke bengor lo sing bisa neng. Mi, diapen tiang sing bisa ngaetangke bengor mi. Ngai pianak tiang bisa mi. Ngai mi nganten mi. Mi nganten mi. Nyanan genang cucu molos mi. Merasa kuangan. Selaya genang tiang cucu mi do. Nganten mi. Nganten. Nah, genang bajang cucu nak belum gasa nak. Pengalan cang bangka mampu cucu dah. Sing bang ada aja meme dini di ponok. Apa ben? Ide mau sangkapen dewek tiang emi. Ide kone wibohen arto brano. Wibohen panyak, wibohen balo. Yen yang subuh tiang ada di puri kone mi. Sekitar Arab yang. Apa jane kenang tiang presidai? Aduh, kayang ko boreh batis ada ning abang dewek tiang e. Beda sing je tiang dagan agat, kayang ko meme milu agat. Wangan memene maganda ji songke. Oh, kalung nabi cenik. Batan selai kelu. Oh, menai diolas mi, nganten mi. Nganten mi. Nganten. Benengel san ada buang ya. Sepana nageh nganten. Mat san ane ngayen ramo dini di pondokan. Sing media nu deman, demi salah tampi naik menganten mi. Nejane beng-bengang kopengin ah. Apa mawinan meme sing sedinot kapinang kenah loh lakar dadi rabi kemo kepurin aku koma. Apan meme seken nawang. Gengken bikas peroratu naga gomang uleng malu kayang jani loh. Sing taen meseh. Setata marikose nak lo jegeng. Setata merebutin gumen timpal. Bensekne setata mati-mati. Yen jani lo lakar dadi rabi kemo kepurin. Nyakit ati lo diduka di puri. Meme sing luang pulas memene. Kalau ben cek jani di ngahang lah. Yen ben manian yan. Lo ada ngugu. Ada ngangwang lo lakar ngangon soma. Ya diatun lacur ke soma lo Yen subat tresna kapinang uku dan lo tresna kapinang kelacuran meme di peponok. Kamu lakuin meme mandu doang. Sebab ragat memang raos me. Liu saja raos memene. Rengkene rengketo. Yen cara kenah tiang me. Tiang sing ngenahang ne ben bidang. Ne kenahang tiang jani. Benane meme bangga ngelapiana buku pakodan tiang. Putran sang nato-nato dengar sayang pakodan tiang. Panah aku sing tadi petahin jebunggut nih ya. Kemudian dari meme budok. Widira hubati meme kuri. Dua sengaja bepelih lelat. Kewalo. Yan nunok tresnan meme mapiana kapen yang tiang me. Suk semu tiang me. Mati nyelakar bakalang tiang. Kewalo di depangan jani meme dah salah tampina. Setuju? Sing setuju nganten. Wah. Lo nganten belum. Kamu ke Jabdu, nyingaken para panjang lah di Jabdu. Lan diringang lagi jadi ngasapu lego iring. Makas lo nih, ini malum. Sapu napi. Yang bener lakar ngaya, wansep ingatan dia nih. Dapet dia lakar ngaya, milah dia lepo. Di Jawa Tengah sing ado sakit ini subuh. Yang iring-iring lagi. Oh. Kopuro wali sing ado. Udah kali kepuro dia. Terima kasih Joko Dewa. Manut kadi bisa manai lingsir. Joko Dewa manut nyapu iki bangian di tiang iring. Iya dan kitulan bareng-bareng.
kae juk. Juk. Dilemong. Di keluargaan nyen tenyakan deket. Di tiang sane wau. Nyai nyakan. Kemudian kutan dakana di keluargaan. Jakti yang siga yang ketan bang yang di tiang senangkan lungsa pamit. Nama ke keluargaan lu itu ada orang lain. Gusti Ngurah sarang memarakan sarang ditiang. Ampunan ditiang mantan ake ngambil karyone. Tadi perak memunyi buku keto. Tiang dinen atur ngayah na kengken. Matur angaya Driki akejap ngambil karyo. Di merajaan akejap pekerjaan soro nungka. Di merajaan buputang bagian ditiang Driki. Nah, tiang sing milih gae. Di merajaan tiang atur ngayah. Tiang misadio. Wala kae ini perak pragatang nah. Nggih, terus. Ratu Agung istri. Palu ngocokori dewa sampun nama biang agung sarang tijang. Rasa nyalin mana tijang Ratu Agung istri. Sampun api atau yang matu. Sampun nama biang agung mama. Paket tadi aturipun perak. Sampun areng wangai pun perak budok. Kemudian puteran sangat ratu memama. Kira sampun api. Piri becek cokori dewa mau biang ayu sarang tijang Ratu Agung. Mau biang ayu becik manis batu. Manis tan pahit tan belancuh. Inggih tiang. Pamekasne mangke. Doneng nadak sare biang ayu ngrawuh di tiang iriki. Menawi wenten sani pacang bawa sang biang ring sekian tiang. Terus sang mebaos. Ratu Agung istri. Biukti medaging sekali daging wucana. Wenten biang tangkering ajeng. Sangkaning wenten jaga turang biang ring angan cokori dewa Ratu Agung. Palindekan apa? Lunas lugre biange. Sane makin cokori dewa ten sampun anu. Sepatutnya nih cokori dewa sampun melajahang ange. Sapu siruni benyang kungkur. Wenten raris cokori dewa nak ngege. Inge sane ngege punika nang sugih. Ingat malingge cokori dewa ring korsini. Sampun wenten nak ngaturang rayunan. Ya nak lacur raris ngambil yang rarahang biang ring jabe. Ngambil kekaryaan api cokori dewa tenuning. Sani mangkin, mang nane uning ngambil kekaryaan asiki mantan kayun melajah nyampatnya. Ya, ia dengan sampuni kesampunang sumenia. Ladang menjantosan rin. Lulus kuman di mana tiang pacang melajah nyampat. Kayun cokori dewa. Sampunang iwang penampennya. Lurus. Terus.
kur dewa wi. Wenten atur biang ring cokori dewa, mangane cokori dewa mlajah nganggo nyampat kayun kok. Ri sampune kayun dados sapuniki cokori dewa ngatur pemargi. Sadeng ngentungang sampet ring ngarepan biange. Menawi cokori dewa tenuning tidang puniki sire. Kadan biang kur dewa, biasane biang kualon. Dijang sampun dua. Antase cokori dewa ngajen dijang nih. Biang aja. Ampre yang pisan sekian tidya. Samadra nenten wenten mana tidyang pacang purun ring linggih biang ayu. Inggih pacang wawanin tidyang melajah nyampan. Sare ledang kayun kocer kor dewa. Ayun wawanin, kayun dan. Undiang nih dong sing madaya kapen ngapa peminah buka kene marepe kapen pianak nyene okan tetung jagat sing patutne kene ayu ngapa laksana sing pengajahne kene Bang Ayu bah gawe nyampah penyeruan pareken bakal angon gini Kang Undiang urin ieu. Sapunapi? Singelah tetolian. Oh, tidang tan madue tetolian. Mapan putran tedong jagat. Neng dados ngambil ke karya nyampat. Sane dadas wong taiponi penyeruan sapuni ke Ratu Dagong. Sane mangke tidang ngebalik matur pitaken ring cokori dewa. Dawak cokori dewa jaga ngambil tidang sapunapi cokori dewa ngemedalang wacana. Ayu, bisubane yen ayu dadi rapin gelah putra besik. Melangsang yang ngajak pianak gelah. Kengkeng je cara pianak ben ngelek kadang. Patut ajen ya magae. Kadana sapune kecokori dewa ngebedalang wacana. Ri sampune wenten atur tidang. Ngatur yen putran cokori dewa batak melajah nyampat. Wih, sado cokori dewa ngurin yang metulihan kenten. Oh, salah sampi kur dewa ning tidang. Dadosan sapun iki. Nabi wang ide aji nabi wang didiang biang ayu. Cicing! Nyai dan aku nang iwang tekan waken ha? Aji. Yo aku Pangliu. Ini bapak subuh ngai surat. Kesugian puri ini subuh kejang penek bapak ini bantekan kapan cicing ini. Nak kengken kena sini menjaga. Yang sing bisa Tadi bang yang cek boleh. Siro naunang musuh dori. Bejo hangges. jago sing bisa bapak tok leheni. Pelang menjaga kan?
Raja sing lagai itu raja sebut di prangkeng bate sama. Joka ngoyak. Mati neneknya dia berkorok. Baca. Apa kau sana ngantosan? Tekan mire bekal ngantosan lanang ini pukang-pukang wakil jarak ngatan ini. Anjir. Saking sami sampun. Merah. Yang Saya tata sawa nunduk kesugihan Prabu Sigar Petung. nggih. Necek malu cek makejang. Kir kecek nama kejang nih. Oh, keterangannya tadi. Coba kerja. Cok. Era. Yang Barang si parkir. Dongkrak. Ada yang si penambangan ini. Pantas bawa megerut ke kene. Ablot kata dasnya mare. Ha, Apa ini? kapeng nage. Nggih. kerangkeng alit kenapa? Ayo, cek itu apa main? Aji, Riki Dumun. Yen. Jekelat kelit kesugihan subuh di tangan. Cara munyen jahe busan, yen cicing ini nyanekan presiden hidup nanang nih. Dari sini nak gitu nanang. Iya, dosen nak kawin papo pun ngudiang hidup pengusuh. Matur. Suka dengan nyai, ah, cicing nyai putri Sigar Petung. Kadang nyai di subane nyai nekan suratene nanangnya ini selamat. Tusing, anjang ben jeposna, ben babakan basi, megorok nanangnya dia. Ayo stop. Nanangnya ini megorok angkat nyai bakal megorok. Aji. Lo sit down. Ini kangkat atur di tiang. Sampun aja pada bangun jangan ini. Duh mati aja jelemonen deh. Nggih. Boleh bidan polon sih mau badeng deh. Wow. Kena sih bakal angon jeno. Ini di tiang soma. Iya ratu. Bakal jangkau nanti jelemonen deh. Nggih. Kene sana. Napi. Iya nado hitungan cir kedo. Nggih. Sekonen si nyangkut tuh jelemonen deh. Nyak si nyangkut tuh nomor bapo deh. Gong dia gong. Ya. Gong. Makan, ye, ha? Makan, ye. Karak kiri. Kalau kijol aku mau blekas. Wah, dong calo sengeding tunu. Apa kalau ada hitungan Pak Pera? Puniki Pak Gusti. Nang petang wake. Makin puniki. Karyan duwene 99% sampun memargi. Sakewanten di tiang nona sering Gusti janjin duwene camate. Lah, di tiang Musuh ada di Arab ngatan sini. Dong sing tadi neneng sakit nagih tadi camat. Nengel sekitar kita di camatan. nggih. Antos malau. Nggih. Si kelimpuk wakenya. Ampunan juga galak-galak kengkenyen. Dong apa konen pragat nih? Sap malia tugal disampune titiang mangkat dados camat. Sampunang dok kenang dinuso kenang titiang. Kalau titiang lah meme dan ukun kalau dua di libure pangaluan batas nengokin ni meme kentan. Nyenyi megeme calon camat nih. Menitungan Cina di camat di jauh dibungut pohon nih. Wenten camat dibungut pohon. Banyak ligleg bulun camat nih. Bekat. Nggih, terima kasih.
Bengong saja gelah di taman kejan. Sing mirip paman gelah pengerasan manusia nang abedi. Iyan dia mondok kadira sesuai tani daya Haji Marpa peningu kodan paman. Dijane mirip duna. Dijane mirip kuangan paman. Dadi hati paman kapening lingai dan ake lingsir. Murdan jagat sigar pedong dijani melingai di tengah kerangkeng paman. Wake sengguh nyai sengelah ni madan pengerasaan manusia ketun. Kene lah. Pada sendeng mengong upenya cicing nyai sunal penayang sigar petong nyai. Paman. Ni madan pengerasa saya paman aku mula setengah jalan. Pengerasa kek. Petang bungut deh. Dong cangkah cumangkah. Dot ni bakal minton ni pate hakong rumah sak. Don maning yang kena wake. Kengken petang ni pusat. Ada wicara kadjani mula wake ngelah kawin saja. Kewala lah curang. Kayang jani secida banokeng misi. Kapon dadi gaguan wake. Reh nyai pindah ke pejatul. Mau ini nyai patut kisah dengan wakil. Nyai patut mati yang wakil jani. Tipi, segelah kudang tipi. Apa lek-lek ni mai? Kalau dot mangkau bila nyai mau yang teko di gaya-gaya. Kata dewe ke. Yen dot ni ngerasa ngecap ni madan bahagia suka deh. Kata dewe ke, wake bakal nampak cicing deh. Gusti. Ya setelah sampun api kuenta nang titiang. Ya ning sampun titiang irengan kemargane de dua istri. Titiang misalnya Gusti. Iya. Jadi nyai wirang pramu belok apa di cicing ni. Ngetel ngeh mata ni tu kebaik. Kena dah. Sepala jindot nawang cengken ulah dia pada aku ngemangsa cicing ni. Nah tangan. Mantega jatin nak kengken kena beli deh tor maning nyen beli nunen teka mahi Cai bertakon kapan waki lah men cai nyen ngoren mai wake ngelah kena wake ni nunen ke berjalan mahi nak kengken kena cuma takon gitu mirip ensat cikin awet kekesan Jakarta ni madan karang pegaluhan sing dadi jelema wani nincap di madan karang putih apa lek-lek cemai ya ingat cai ken kegertan jagat ini ni madan karang pegaluhan karang keputren bener mawin kadang deweke sing dadi jelema wani teko mai sing dadi men cai jelema wani apa luwon ni ngudiang badeng yang cai betul ni yen wakeng wasong wasita gumi dadi raja wake dani nakal mungeng nakal nganan tungdiang raman cai ya dadi raja cai raja wake ane ngangon cai raja nyen saja peneng banyak ke ngangkat ngangon wake raja saja banyak ngangkat kalau raja dengar cai si sengawan to nak surya setuju aja neto Agowe. Cai madan pengambil lingi
Waki masih pengambil ini. Nunah pembuktian di Puri. Yen dot cai lakar dari raja. Adang nema dan surat perjanjian cai kelawane kaina. Gewalo surat perjanjian ini sing melakar aji kertas aji lontar. Sing mau tulis aji potlot aji gerep. Mulut tatakan penulis setangkah kai kelawan tangkah cai. Apaan peturu bahasa selak. Menulis yang buat pusakaan cai cuma dan surat perjanjian merah. Nah, niki makin lawan. Ngepetulnya jago wakil penting ya. Ampun nang ngelawan. Gusti anu pamiang dijang sekadi macan. Gusti yang rerah dijang yang bulon. Aeng Gusti. Kumis kusine jempe. Sakewanten tenyak mesai. Tenyak mepanduk ni lawan Gusti. Pitik bengil kage lawan Gusti. Yang rerah patut napi benar ni lawan Gusti. Menapa patut mangsane macahan? Gajah, singo beruang nekenten patut lawan. Niki mangkin ampun singo. Niki mangkin ampun beruang. Niko nek cocok lawan. Niko musuh Gusti ya. Lamis kekene jemon betul. Atas dan lamis. Didiang lamis wit sangkaning Gusti seneng ijeng didiang kemargi. Sing antas pakai kekenah menai. Ngemangsa ni madan pitik bengil pawe ngaliangi wakil sae. Di gajah warak sio. Nyen dadi gajah, nyen dadi warak, nyai. Iki pinaken didiang warak. Gusten didiang ah. Kene lah. Kat kali mongken mirip nyung dewek kene warga. Kengken mun jatan nyat kena caine mirip tepal supaya ngonang-wan caine lan. Mula diwanen tidak bakal papas wakil pangsing balu nyat caine. Uli bekelu mirip cai lakal nandang wiranga kebuktian cai ini. Ada lu Hanestian Ranjano mirip nih subuh jangkep di ukuran cai ini. Kiwalo buktian ane madan tertulisannya. Tangkah cai kelawan tangkah kai. Jadi jalan betul nulis. Aku sedekah. Jadi jalan betul nulis. Nenen alu nak sajan kalau le. Balik kori cai temu kan? Suksemo didiang Gusti. Yen tan Gusti kelesen raos sapunapi penadot Kasep kuyat didiang tangkel dari ajang polumuk tukur. Samatra saja kelaseng ada pamreh kapining ada beranan ini di Puri Sigar Petu. Iya neng saja paman olas. Iya neng saja paman baki kapining gelang. Bangranya rong ini dan akil lingsir di tengah kerangkeng. Sampun ang polumuk tukur dewa. Sampun ang pisang. Didiang sampun rumah soda waktu pengalaman sanelian. Nenten kesenggo atur didiang untuk itu anak kelingsir waduh. Apa saja lancur gelambang. Nyakala ide yajine sanang gelantingin gelang. Ide lantas melingin di tengah kerangkeng. Nenten kenian duk di tiang mantur dan belum cokor dewa rapi baku. Kami tanggung bro maksud sisit aja. Keselengakan mana titiang risampun ton titiang aji wenten nangis miring itu aku sampun api kau janji Ya lurah sing masih nawang nih sematra nenten nete itu dua lingsir ada di kerangkeng rah sampun api itu dua lingsir wenten di kerangkeng bener sangkanan sirah aji tur maning napi uang itu nih lu ngerawasan ini mirip adonak dot lakar ningkan ang Puri ini ini mulut wah gagayan yo yagung Agung ini hajang di tiang lungsur ampuro banget sering dingin walau mau cokore dewon uniki sana yang kenang di tiang piana boyo dan piana di tiang Aji ngeraos puniki sangkan sisunge
dados nadak sare Medo Agung teken putra Najine sapunapi puniki. Sapuniki nek kedua Agung. Rai warso sane sampun lintang. Dawa geruk jagat Palungguh Cokoredewo. Palungguh Cokoredewo kewiyaktiane pisan wandah putra saking Purwono. Geruk jagat terwe kegebuk anduk Prabu Nagapoma. Kaon Hidaya Jireng Payuda. Kantun Palungguh Cokoredewo Payuso tigang sate. Melet yakti mana titia. Mangdo kantun nyelekan dimangkin tu aku. Menika temawan diri tiang yang pado. Anu kana tiang ya. Men sane angken tiang aji uling pidan. Men sira puniki tiang wandah pengabeh lihat jong Palungguh Cokoredewo. Pengabeh ajen kelah dugeng muni. Duk ditu di Surya Buana. Ayo duane nenden presido anduk tiang jago melanen jaga terus aku muni kote bawanan. Dikire dia. Paman. Tung dadi ati paman. Tung marjani paman matur yen sujati kuku dan lah. Yen pipidan paman ngeraosan sing kanthi aji ada di kerangke. Mirip gelah presiden lakat Pramobeta. Lagu duane ngasapun iki wicara sane wenten ning puri sampun punika manjang malih ngiring-ngiring kampak ini daerah hari-hari Suryane sikianti tiangane ampun yang pisan tiang banget tiang mepinun asreng dikit doaning beli sampun pawikan ring kewedanan tiang sampun nang beli ngutang tiang beli aku sira malih pajak lantengin tiang Mas Birah pangan sampunang dewa sumuni sekantun beli murid beli sing lakar surut-surut pacang Pramobena mantep ring ajine dewa mekas wicara puniki mangno mesingin pengpatut antuk beli para dewa sampunang dewa tiwang penampe yang ruang berituna terus yang hati saktikan tujuan beli di Sadalen mentilar dewa saking kuririen saking singit kiring ban penyeruan duwene pengkalek pengabeh yen ing asap punika kayu titiang kemandiwan saya wonten banget titiang pepinunas sampun ambli lali ring iden akiling sesane wenten di tengah kerangken ya usaha sarang parakan duwene paman ngikir yen ing asap punika dimangke titiang lungsung tepak mit Giring tuh. paman ngikir jengah saja gelah yen sing presiden kelah ngwalesan kengken sakit kelah gawe ni aku tan Pramo Suko kelas Soang sura mereka ayatnya ring semar mahyun ilangan kang para muka yan sayu wakti tosing purusa herang jengahang pukayune saking mangkin kingkina rinci kang winayune pacang walesang pekardinipun Agung. nah ini paman kaden Sumonawan mapan ada kebos pira sakti wong sinunggal Sayu wakti yen patek kelah ngarepen Agung sing kewo Hasan dia wale paman kaden Sumonawan ieu ngelabal malo waduh do mawanan ceratur paman telah ngalih pertandingan balo nerien punuhang kimon paungun titiang nak lingsir sanang pikayunin mangkin ring rangkeng ido mo gena mangneten sedo tanpa pangan tanpa kinum nak lingsir mumpung nyaman titiang ayah ring perantenan mangneipun memandung rayunan aturang ring anak lingsir benar saja saya ngalan mekah di kansar lan ke perjalanan mesa
tumben jani tiang ngipi di bisanya. Tiang ngipi ulungin bulan me. Ngipi ulungan bulan. Benar? No, ciri apa ya nih me? Meme masih sengkak kenal benar. Kewala pangseng terus-terusan ke kene dari jelek kenah meme nuli anipia kenah meme nih. Yan jani membaktisan kesanga rasti tiang. Oh gitu benar. Yan gitu lah diga tiang perjalanan ini. Andi penyodeni di Jone. Kira-kira yang pedukuan Mayasari, Gusti. Bener ngelapo kupon. Wenten, gimana? Sedang luwung. Papo ngiring penghargaan di dua kong istri sesuai nang ilum masih. Ini makin ring dijah ida magenah. Bahkan kayu ngoyong-ngoyong mana. Yang kenal terus sampai nak. Sanang pecik pisan penyeruan menunggu Cokor Dewa dawa kering puri. Lat penyeruan. Sayu hati dong. Penyeruan ibu nih. Ayo gini. Gusti. Dados yang bingung niki Gusti paling tiang niki Gusti. Nang melang ledang kek. Dados patah nak niki sarang ida bagong istri. Sisip pamit lugra di tiang ratu dua kong istri. Sehingga meme gelam me. Tunggu diang bodoh tiang dua kong istri yang meme. Tiang ni loko semua pianak meme. Ni ajang meme selesai di ponok. Tiang loko semua me, tiang senerima. Nenten mapisalah di tiang ring Cokori Dewa. Don yang sakang ngalir Cokori Dewa angkan di tiang pianak di tiang untuk merupakan. Jadi nih, mah kesujatan. Menawi da Gusti kanton eling ring pepamit di tiang dukerien sakel. Uling marang kecunduk babo kelawan ilu dot nakonan. Tanpa pamit tadi ilu uling dipuri nyen aja. Luk sekal dikenal nyen ado aja pedih nyen ado. Cepet tangul kudang luar. Yan monggo yang kaledangan di tengah keling seriri kereng puri dan presida atau bijang pajak ampun. Doke punika Gusti. Kawendanan iri kereng puri. Dia kemana? Doneng ida nakeling ser lunggu durek saen panjang. Kesarangan andok pengabeling sumi. Wandah tiang mandan ireng ida dua gombiang. Sane kanton abot doke puri. Kasuan-suan manis. Tinggalas mas pakai hati dan sueca aturang tiang Gusti. Risampun enak jalan mas. Ida dua gombiang palanya Gusti. Tempat jangan Gusti penyerawan. Mana hati tiang? Yen ing kanton tiang wendan ring puri. Uningin rares kawetan ring puri dan dua gombiang sampun palangga. Sinar kekerangkang tiang kedalo pati Gusti. Uning kemawinan melai pelaku tiang sakit.
sampun ring cabut dengar. Dan rumah sering liman jenjang memikir pedaging nahake. Melipetan jenjang malet tangkel kepuring dan murut jenjang muslim. Sejabaning jenjang lanturang berjalan. Ring dijajah kecil pun ke jenjang ring ke jenjang panjang berani. Nekan ring mayat sari. Ida nak alet singgap jenjang memenekan wetan lahum. Semalek ning Gusti. Ida masih menonton kembar. Bener. Kuliahna jerih kena pedano pati. Sing merasa ke limo misena alih. Kadi sampun ing kawetanan Cokori Dewa. Kaneng sangkaneng titiang pasang Cokori Dewa masih menton. Dimangke dia ngaturang urip. Sareledang Cokori Dewa pada mangke dia urusan dia Tubak den luke uli bidan. Kanti nyelag gamone anak kalit sak mako subuh urip di badan kanto. Disuwane tiang ning angkengken ros mimin. Angsak saja tangkah tiang mi. Kemudian dadi mimin nyerang urip kapen jawab tiang. Yen di mone-mone neka dirasa pangobat pen mimin. Kapen ning tiang. Kapen purine dijali. Apa menakan tiang watak. Kade rasa urip tiang serang tiang kapen ning mimin. Merasa nyukuangan nih. Cokori Dewa sampungan sama yakin tiang. Sukses po. Nemake doresak tampaknya. Tuan, ampun jangkep kalau mau Cokori Dewa gitu ya. Tampak dia. Dan rumahku. Doang asal di bahan bakalani Dewa pasang kelawan. Nen mirip sebuah pidudoi dasar yang pramokawian. Berhasil dong bakal cundong ngajak ragane Dewa kewana. Lacoran saja ini langsung ngetot buku pangkodan. Pokadon ini di pondok ngajak kimimi. Yen kelawan yang idewadi. Idewa dipuri. Idewa wibohe narto brana. Sekitar rapi dewa penekenang idewa presiden. Yen abdi ini dipuri di pondok. Makan dodeng ngajakin sampun nang Cokori Dewa wajah sampun Matur Budi ayah. Kendo latur kopi adi. Nenten mapisalah yuk di dunia. Wenten labo bos mau kian sampun ikering sikian dia. Doning mok dereng pawikan reng kawetan angkit yang iri kereng puri sigar penyumang. Kemudian idewa ngeraos bugok itu. Kengken dipuri. Pemekasi dan akeling siriaji kena kadi. Kena kiriaji. Nang tagarang idewa matur kapen yang mok. Terus demo kau murayang. Suweja kumati dayaji ngeroroh angkit yang biang kualo. Kewantan mawalik. Nemangken ida nakeling seriaji magenaring tengahing kerangken. Iya jadi kerangken. Dan bersindo aduk di tiang naga dewe. Iya jadi kerangken. Ngatur kelas. Nejani de magong lani larpono aksa manglami kelah peleme. Niatan sanang Cokori Dewa sumon pemarkin semeton duit.
Doneng titiang membansa kayak ngalih. Titiang uneng. Ia diastoni dia meraga istri. Kewantan pemarga ni dekat di nak landa. Nabi malah ni makin ajong cokor di dewa mungkin nahreng kerangkin. Yang kemana hantuk titiang dua. Sina semeton dua ni ngungsi puri sigar petung. Pacang membela reng ajong cokor di dewa kepuri. Menyan saja jadi do kepuri kemudian jadi leda yang meraga istri. Kinisan pendung. Jalan jengahang kenahi. Ras titiang benai dia di pesangga. Sudah selamat pemarga di dayan gitu kayak Gitu jalan ada yang canang kagak malulan Lela. Ini motor tangis nang lisir ngerayu nang amat keluwen kasatan Itu semerayun tiang kalih piring cai lunak si lunas nasine Masih iso yen bang cicing dia cicingnya bang. oh pedalam yen ban cicing pedalam ada neci dari cicing ama Cang. Gas paman nyemak nasi di perantan ada nepuin. Cang. Yen wenten ada kodong burung nih tang. Cara nak bibel nih. Rah. Sebau itu nih murah ini. Oh nenten di tiang wawu, bermaning di tiang kadung ngublik bagan, sarang para kanduwene maka kalih di gangsar miwahi gisir. Oh, mererausan. Nggih. Kaden mau murah megawe buen ini. Rah. Uli dinane jani. Suwun murahnya magawe kasar-kasar narana. Dados apa niku? Anu pedalem mbok liman murah rusak nyanan Rah. Usan di tiang karya wet mangkin. Bener. Ini di tiang mayang pesan buat keledaan boke. Dijenen di tiang galak kadi sapuniki. Rauh puniki weten nabi. Ini Rah. Adane nyomot mai teken ngoken ngurah. Sakane nade bakar osang mbok teken dewek ngurah Rah. Ini tapi yang durus rausan. Ini duga sembok nu di bajang. Saya ngoyong mau di karang kepatean Rah. Nggih. Sesai jemurah melali kemu. Sapuniki. Priantukan di tiang merasa mesemeton sarang muk. Niku mahawanan kati di tiang tewenter manakimut utawi lek sarang-sarang melancaran sarang muk. Merasa menyame. Nggih. Nah, duga setu sing inget ngurah ha. Si bilang ngurah kemu, mau rasa lek noleh ngurah. Juari asledetan, sledet mau ngancel beken ngurah. Ngurah saya ngerti kenartin sledet mau itu Rah. Dados durung kemana antuk titiang. Nanggalang-galang raos. Mangno patut antuk titiang nampene. Nah kene narana. Nah, sapunapi. Yen ngurah saya ngerti tekan isin raos mau itu. Sujatine kene Rah. Rasa sing sida ben mau bakal nanang kenah mau enenenan. Mau anu, mau nak demen aja ngurah Rah. Mbok boyo sampun merapi ya. Tur maning dados rapi dipuri. Dados ngarsang titiang malih. Mirip jeung ngurah sing naumang. Raben mbok itu kadang lingsir. Buene nejani subuh mekerangkeng. Jutat mau ngidet kene ngurah. Yen nyak ngurah ngisenen kena moke. Nampi ngen lingge moke dini. Ngurah bagi si gumene di sekartung. Ngurah
urah dadi raja, mok dadi prameswari, kengken. Nya urah. Sanang benci kepisan. Dan jemok mantan menerbe pekayun kadi sapudika. Di tiang kantor. Dot sarang mok. Wentene di tiang memarakan dikit di sigar petung. Kumanti ngantos sang balunmu. Bin pidan jemok balu. Rikalo itu di tiang anteng aja mok. Sajan tuh ras murah ra. Murah. Ni marena cerik duang. Hidup pacepok deseng sarange dheweke. Cutet nejani. Jalan ke puri medab-daban. Yen subekan sebek kena murahe bakal dadi kurnan moke. Derung wange raben mok ene dua dikerake. Itulah. Matakan di sapudika. Mangda nenten kasepan kirim mok. Jalan ra ke puri lan main ara. Bagong istri kapining tiang. Ih, sapunapi ando di tiang mater yang keluar cokor dewo. Kirago sebada dini di tengah ngalas. Loh, gitu jabatnya. Dados di tiang mater kentan. Sing sadang di pijajag lah ngelungker bini. Satu antar lampuran di tiang ratu bagong istri. Ah, loh. Man kengken rasanya jani kenal loh. Di Subani raga ada di pono ke Mekas ngajak yai meme. Mau lu mau. Man kengken. Iyan dia mondot disayang ni meme marep kapining iraga ngajak dadung. Ah, Depang tadi kenah tiang. Rasa sing sidet yang lakar mepasahan mo. patuh ya mau gitu ngasih ngerasa. Pemekas ngajani. Pangalah ngasih iraga dimpang. Pang ada ajak ngegonyakan di kuda kengkene. Pang nawang pisah. Ah, lan lali lan. Lan mo. Kalian dah selemang ilo merag-meragang tuh. Kangen ning lunga cokor. Ingat kenlah. Nggih. Lu memene nyening ini Kang mesti. Dong timpalnya tuh. Balen Oh. Cara lilin ya. Kekeli jadi. Kengken Pandeman ya. rayu tuh. Gendingin tuh gendingin. Bilang cang nolek, tangkap. Tangkapnya di tengah, dek. Bekejang. Antek tuh. Loh mai jemalu pakai beli. Berjenek ke mas, berjenek ke mas. Beli rindu. Ateken rakan hati. Lama petang merawati mata ada yang paling ingat dengan Subaya. Pak kuno sang gitu kan. Bisa dadat rudut. Cara bikol. Gendeng apa? Ini baru. Ini baru. Kian tuh. Rerahang bali balik ini aduh ya. Dok ini kang. Denang denang. Rerahang bali re segara